Chibai wala June nili sang ni som ni paruk kania Middle East tu thar kan ngai thang main Mizoram thil theng hingai tham ha sateang Voin June nili sang ni som ni paruka Enforcement Directorate thu chuin atalan danin PMLA Act 2002 nuaya Section 17 Clause 1 in thu nei na apek angin voin nili tharuk sang ni som ni parukhan Myanmar atanga dan lova tol ruk na le hemikai noya poisa thiang hlimlo chetvel na chungchaga champaya munkwa andapa Enforcement Directorate hian champaya heng mihausa pakwa pilal rempari proprietor MS Remrem pilal nemi proprietor Becky Store sang nei vela proprietor MS SNV Store thangkhan munga proprietor MS CS Store ro thuam luaya proprietor MS NS Enterprise lalrem moya proprietor MS SNR Hardware Store Laldua proprietor MS JH Family Enterprise zonun sanga proprietor MS Mami Store le zo sang pui champhai dor le chen na inte andapani heng mi te bank account endik na hian kum sang ni som pathumatanga sang ni som ni panga inkar chung khan dan lova poisa chevel hi cheng vaibel chhajakwa som sari atlinga an ma ni le an chung te minga da an thil nei te baka sumdon na electronic device le mobile phone te ren sak an ni Myanmar atanga kuvaro to ruk na chungchang chuina kal zela champhai district chunga hian kum sang ni som ni pakhatatanga sang ni som ni pali inkar chunga diklo taka iwai bil lem siam na cheng vaibel chhajani somnga pakhat point pakhat pako hule CGST cheng vaibel chhasom riat paruk point pahni panga choina mu chua ani to bok kani tunlaya zoram titi ber pakhat nimek chu kan riat thau angin red card chungchang hi ni in alanga ethil hi damlo annat na awanga lo theilova zu in ngai ten zu dan anga an lei theina tura sarkarin arem ruat na red card asiam sak chungchang hi ni in alanga hemi chungchanga hian politics a inchir thenan kan mangna sa hle a sarkar chu zu zuar tur ang hial le zu tha zalen tur ang hial te kan roi suak don ani mo phalna nein red card kan nei sup don ani mo ti te po atam hle hemi chungchang hi zalen chuan heti hian chiang zokin naron tar langa Excise and Narcotic Department ho tu te chuan risel na kai noya wanga IMFL kolle zu in phalna red card an pek chwa tura nei ahar sat tur thule deal na thelut an la lo thuan soi END chuan red card nei tur chuan doctor ten damdoya ta na an cho na lekha an nei nuwa an omna district medical superintendent ten an cho na chante MFIN phalna an pek te chau red card hi pek an ni don ati red card hi khata cheng sanga man zel ani dona doctor ten an cho ang zelin red card mangin zu chu pek chwa tur ani tur thule tundin huna card nei tura deal na thelut an la lo thuan soyani aizol excise pisa a END chuan departmental store siamin zu an man kotin ati felto te chu red card nei te ta na hal chwa ani dona zu chu aman pa ngai aya za asom sari panga atomin hral ani don ani antiani US House of Representative ram hruai tu rorel na hnuai zoka chuan President Donald Trump pan Iran lakasipai chakna manga indo akal puizel tur khapna tur an pasta he vote thak na hian zani som panga zani pariatin indo ti top du tulam hian ne na an changa hei hi apoi mo chan chu Republican Trumpa Party palingotin opposition party Democrat thopin Trumpa indo na kalpuidan an du lova indo ti top du lama an vote wangani White House chuan he thutluk na hi dan puikal unconstitutional le president thunei na ti hiam tumna ani awangin omzia anei lo thu an lo soi ve thungani US president chuan Iran lakasipai chakna aman theina tur thunei na Inhiam tura house in vote an thak chu abeileta omzenei lo ti in asoya he malak na hi ram mangai na nei lo thil ti ni na soibok Trump chuan truth social thu chua siamin nimin khan
zenei mi alo vote thak na House chuan Republican michia palile Democrat zong te tang rualin Democrat ati hi Democrat soina ni Iran sarkar Islamic Republic of Iran nena indona titop tura indor na nung ber kan nei lai takin kan indona thu nei na war pawar ti hiam tumin vote an thak ani ti na soi tuin nge hetiang ram mangai na nei lo thil ti hi ti duang indor na din mun khoi nge a thlen to ti po an hevek sia akhing pui telaka mimal in huat na awanga chethina apua Democrat te hi Trump derangement syndrome Trumpa huat tlat na nat na hian afom khomani lotlin na dang tam tak zinga athar pakhat min mu tir ai chuan kan ram hi chhejok se an thlangani tina soyani Republican mi pali te khachu thu rang hlakani anni khachu miro puite anga in lar tu mai chau anni an thil ti kha an zak chem turani Make America Great Again ti in post asiamani tundin huna chuan he vote thak na hi entir na symbolic chau ala ni bera achan chu Trump hian president ani na anga he thutluk na dang tura thunei na veto power anei baka House le Senate Republican lam an tam jok wangania ma se adan siam puite atanga zil na le do dal na satak ani na ero abo chuang lo hetia indo tura Trumpan phalna alak ngai to tura an pasta ka chuan US Congress chu rampona sipai chakna man phalna president in amu lo chuan indo na kitop tura nor theina thilti theina apeta a indo an ran tira tang khan Democrat te chuan president nilovin Congress zokin indo na puan theina thunei na an nei zokani tin an lo tang tlat to a he thlir na mang hian US Israel le Iran indo na hi itop tumin voi tam tak an lo nor to thina ni hemi chung changa hian Trump sarkar chuan Irana sipai malak na rang te hian Congress phalna lak angai lo ti in an lo soi thunga War Power Act 1973 he dan hi kumsang kajakwa somsari pathuma tanga man to ania president in rampona sipai chakna aman main dan siam tu te lawmakers phalna alak masak angai ani US ramtana lo thon tak imminent attack a chawin president hian ama thuin sipai te atir chuak theya chutiang ani point darkar somdi le pariat chungin Congress riat tirna apengai turani chumi nuwa Congress in indona apuang zui ani lo chuan president chuan indo atana tanga ni somruk chungin sipai te anuk kir turani ti ani Iran indona chungchanga hian soisel na anasa le a soisel tu te chuan US tan lo thon engma a lo hrimhrima US le Israel te khan beipui an thak masazo kani ti in an soya Trump papo khan ni somruklin nu April ni somni pakwa vel khan indona muna sipai tam tak atir chuak zuita ani kha House Democrat House member tem jok nei tu te hian February ni somni le pariata US le Israel lamin indona an cho chua atang khan he dan man hi voi thum lai an lo tum to a ma se an malak na masa te khachu alo tlol vek to ni indo tran tir te khan Republican te chuan mi pui hriata indona hi an thlop emema ma se US chung ko sum don na le khovel huwa pa sum don na atlak chiat tak nu hian an ngai dan adang lam ta hle a Trump ming that na po an niam rui to ani Republican dan siam tu Tom Barrett Michigan Warren Davidson Ohio le Thomas Massey Kentucky te chuan kar ni ma a vote an thak tum khan an pol du dan an local dai to a ni lai ni khan Brian Fitzpatrick Pennsylvania point aron zong vele ta ani House vote hian Trump malak na adangin arin omlem lova he thutluk na hi Senate lamin an pom ve angai do na ma se Senate ta hian Republican lam an la tam jok thawani Senate Democrat te chuan indona ti top na tura malak na kalpui tura vote thak turin an lo nor ve to thina ma se Senate Republican te hian chutiang rot na chu an lo nol theizel riani Senate in House du dan zuin Trump thu nei na hi du lo ma se Trump hian chu thutluk na chu an nol a ve to theirenga chutiang ani chuan Congress hian
president veto no le turin mun thuma thena mun ni tru that majority in Trump veto du lawa an vote angai do na ni hetiang ani awang hian Trump hian adu angin hein do na hi chu alakal pui zui zel thei tura an ngai ani Trump party Republican lama mitlem te an lung oi lawa ma se atam zok chuan Trump hi mi pui mua an la thlop tlatani zo na dang om le chu tundin muna USian indo ama chon tak zetem ti le he thutluk na hi aman theyem ti hi ni April ni ria ta tang khan US le Iran inka haider dep tak olsam taka chethei an siama Trump sarkar chuan hei hi chuan lama mangin USian indo na ma chon a omri lo ti in an soyani me ni khat khan Trump chuan inka hai omzia chu in be na ti to pani ti na puanga ma se US chuan Iran longchol na munte ala dan sakrenga Iran long te po ala be reng thung Tehran sarkar point Strait of Hormuz si ala dang ping reng bokani US Secretary of State Marco Rubio point thole ni lai ni khan dan siam tu te ma a ain lan trumin he thu hi asoi war le a dan siam tu te chuan Iran atanga in nu do dan tu ruwa man na chip chiar zok le Venezuela lama sarkar malak na January tha a an president Nicolas Maduro an mantak chungchang tar lang turin an somani Senator Cory Booker Democrat nena anin nialna Marco Rubio chuan Iran indo na chu top to ti na puang hialani ma se Senate Foreign Relation Committee a Democrat Senator Jenny Shahin chuan Marco Rubio chu bo phurna len lo la lo le Congress nena thu dik tok lo hiat tir ti na pu thung USin Iran laka beipui an thak reng lai le Iran in Middle East huam chung US Embassy le sipai mun puite abom reng lai khan Congress nena war power notification thonin Iran nen in be na active tak kan nei lo ti in isoya atia kha in ron ton na ani lo he committee le Congress ma a he in do na chungchanga chan na pek pumpel itum na zo kani atiani Trump sarkara ho tulam tlem te chuan Trump hian Congress phalna lalovin Iran hi abei thar le thei ni in an ngaya Defense Secretary Pete Hegseth chuan meni som le pani khan war power act noya president in sipai atir chuat thei na tura ni som ruk chung phalna pek ani thina wangin sarkar hian dan siam tu te phalna lamia lovin Iran laka beipui athak thale thei ani ti na soi Hegseth hian Senate Appropriation Committee ma a soi dan chuan April ni riata inka hayom ta ka wang khan indo na chu azo to ani ate president hian Iran laka indo na tran thale tura thutluk na asia mani chuan chutianga chat chuana tur thunei na pum hlum chu kan nei vekani ti na soyani he indo na February sang ni som ni paruka intrana wang hian khovel puma petrol mana sang chho le a mi pui te point indo na hi andu lo to hle ni he vot thak ma che hian president Trump chuan in ram na chungchang chu akal tluang hle ti in na soya kar top lam hian thutluk na fel tak an siam man arin thuwa tar langani President Donald Trump chuan Middle East inka hai ceasefire chu US sipai te tha anni chawin atito pangti a hote akhil nin Wall Street Journal chuan ata langa he thuthang hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wan CNBC nena arwala malak angaya ni chuan US le Israel sipai ten Iran laka beipui thak military action an machon le ang ti asoi nu loka Trump pathu soi hi anon tar langani Iran sipai ten Middle East US sipai mun an beya wangin President Trump chu an nor na le a in rem na nget aum theilo mai an ringani ma se Trumpan indo na lian tham full scale war apumpel du wangin asipai te thina a thlen lo chung chu Iran beilet vak ala kheri ni in an soi Netanyahu chuan tuna thil thleng hi tactical game ani atia thutluk na siam chu Trump kuta omani thuwa soya Iran point Trump thutluk na azira indo na lian tham ma chon tura anin pe reng angai zia chu an riat chiana rin thuwa soi bokani White House chanchin bumi te ma a Trumpan a soi dan chuan in rem na chu a thleng lo thut theya ma se kar to phian a thleng thut thei bok ti in a soi Trump hian Iran chu
ram rin hlel om le che thut thei ti in a soya US sipai chakna chuan kar tlem te chungin Iran ram chu anwai bo vet thei ti a soi lang bok kha thil Iran nuai bo kha chu ti lo ram ka thang zo ka ti chu a om hle a kan sipai te po anin pe ranga an chakna fia an chak po khop mai ma se tual tha ngai lova kan thil du ber khen tir thei tur in ram na zia ka kan nei thei ani chuan chu ti ka du zo ka ni ti in ram ba chuan a soi ani in ram na an soi homek nuaya Iran ram highly enriched uranium te chu US lamin an lak sak ton ti ram ba chuan atar langa heng uranium te hi lak ngei ka du a reivak lo nuwa kan langei bokang ati chuti rualin in biak na thil khirtak pakhat chu State of Hormuz tuipui in kalpo na kongpoi mo hon na tur chanchin le Lebanon rama buai na thleng mek te thupui rang hlaka ta ran ani thu a soibok rampa chuan malama thil thleng ngai lo US lamin avoi khatna atan Hezbollah firfiak pol tenen in biak na an nei thu a soya chuta chuan in bei to lo tur ti chu an thupui ber pakhat ani thu a soitelani Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud chuan Bahrain sarkar bitum tura Iran lamin bei pui an thak chu adem thu a puanga Bahrain chu Saudi in athlop tat tur thu a tiam bokani Prince Faisal hian Bahrain Foreign Minister Abdul Latif bin Rashid Al Zayani nena fona anin biak na he thu hi asoya Bahrainin aram rihimna aram chung munma ven himna le akhwa le tuite hum himna na malakna ane piang chu Saudi sarkar kingdom hian athlop tlat don ti anem netani Foreign Ministry thu chua tarlan danin minister pani te hian bial chunga thil thleng lo om tak te an soi ho boka he bial chung zong zonga himna le in pum khatna wong reng tur hian sipai chakna lama anin thunzam apoi mozia an soi war le ni Tehran University a Professor Fuad Izadi soidanin Iran ram sarkarin thutluk na an siam dan hi mun ranga in sem thap ania ma se huai tu sang ber Supreme Leader Mustafa Khamenei hian Iran ram nuclear chungchanga indor na an nei na hian mo phutna lian tak anei ani Iran ram National Security Council President kai hruaina hnuaia om Minister lian le sarkar peng ranga ho tulu te om na pol hian thil lian tham le poimo bika thutluk na an siam masachina chumi hnuwa chu thutluk na siam chu huai tu sang ber nena thon le ani thin Al Jazeera nena thutluk na an siam kha ram huai tu chuan alo en nona atlang pui thuin ram huai tu chuan alo pompui mai thin ma seram ta na thil lian tham tak le har satna thleng thar a umero chuan huai tu ber hian mo phutna lian tak anei thungani ti na soi Izadi chuan Trump soi kha adikani heram huai tu thar hian hilti theina thar anei don chiang ani ti na soi boka Iran hi rampon lama an chet dan phung foreign policy zirlai le thil chui mi ta thlir dana tang chuan heram ma thlir le thutluk na siam na hi thil ti thei por rang te in ron ton na le in rem na consensus panga kalpui ani ti hi pomdan tlang pui ani ya Iran hi lalram kingdom ani lowa Emir lal kan nei heklo kan kalphung hi chu in rem na tang pui manga malak na ani atiani President Donald Trump chuan nisari chungot wantlang ma ain lan to lowa wangin internet lama akhisel na chungchang soisep atam thar hle a mai ni som ni pasari sang ni som ti paruka cabinet thut khoma atel nuwa tang khan mi pui ma a ain lan to lowa amma a alo soi to sa pre recorded interview chau ti chua alani antia Trump hi jun ni som palia kum somriat atling dona wantlang ma a inlan nuam ti tak thin ani awangin hetiang taka aborai hi thilpa ngai lo dewa mitam takin an ngai ani social media chuan thlatin mai hian thlatir lama nitlem te abozia thin ti in an soi sepa me ni som ni pasari cabinet meeting ma chia khan Walter Reed National Military Medical Center tarkar tam tak hun amana wangin mi in anrin hlel pha akut le lama duk om te po thlatina ain enkol na monli treatment wanga lo om thin ani ang ti en
an rin thu an soi ani hetiang boruak kara hian tram chuan ama khan a risel na endik na medical examination chu a thatluan parti in a soya White House chuan a risel na tar lang tu memorandum an ti chuaka Dr. Sean Barbabila US Navy Captain talan dan chuan President chu a risel thale a alung thisen jam le thuak ten na an thok thaveka thatho takin ram tan na a thok theani ati heti lai hian medical professional than khat chuan he report hi atak tak ni tur chuan a tha u chuak de uhlekani ti in an rin hlel thuan soi ve thunga Texas Vascular Surgeon William Satji chuan he report hi a upat to ngai tua chuan a om lo hial jok thil thup a omani ang ti in Wall Street Journal a soyani engrin hlel nama finfia na a om lo chungin a mel mutur a umri lo awangin mitam tak chuan a risel na boruak hi an la thlir zui rangani Washington DC US ruai tu te ma Israel le Lebanon ruai tu te chuan inka chot lai lok na ceasefire thar siam tumin ma an la ma se he inram na puan chua ani ma chi a hian Israel ron chuan rin hlel om tak tia an soi lir thei pakhat an kap zuya heta hian mi engemaw zat an hliam ani he thil thlen ma hian Hezbollah sipai te chuan Israel sipai omna kantara Lebanon chimlama rocket tam tak an lo kap lut to a Beaufort Castle naya sipai te po drone mangin an lo be ve bokani Gaza khopui chung apartment block pakhat chu zana Israel air strike ato awangin tual chumi Palestinian atlem bera mi pakwala yan thia heng thi te zinga mi pali hi naupang te reu te ten ning he ani Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC thupuan tanin Hezbollah chuan Israel sipai te chu indona US Israel le Iran indona intan ma a an mun hluya kir le vek turin an phuta Lebanon chunga tanga Israel sipai te an chua ma lo chuan inram na thuthlung anget theilowanga indong ma a anomna pre-war position a khan an kir le turani anti IRGC noya Quds Force hautulu Ismail Kani chuan Hezbollah sipai te chuan waisen taka an be na ra thatak chu an muthuai donani ti asoya chuti rualin Lebanon ram ron ne tu Israel sipai te laka Hezbollah thople tanpui chu Muslim zong te mo phurna ani thuwa soibok ka ani chuan hebial Middle East atanga Israel thiat nuai rem hi ti theilo ani lo ti thei ani tin thu chua khau tak asiamani Israel ram nena US roina nuaya avoilina atana indorna an nei zo nuin Lebanon President Joseph On chuan ba abda palaisa chanchin bumi te hnena thilpoi mo tak takata langa indorna nei atang hian lokna nasatak Lebanon lamin an mu tur thu talan ania hei hi inka to plan na le inrem na chipchiar tak nei na tura hun hung berle thaper ani to ani ati Hezbollah le ram chunga pol dangte ngai dan le chan na anon pek fel rualin Lebanon hian US lam hriat tirna ape nga langa chumi nuwa adot le atana malak na rang te chun zamaniang US sarkarin inka hai tan hun tur le akal pui dan tur ruwa manna asia banga US in hriat tirna apek le inrem na thutiam rang te andona tanga darkar somni le pali nuwa he inka hai hi manran ani theyang President Donald Trump hi mai chana he inrem na intiam kam na hriat pui tu turanianga Lebanon IOA palai ho tu Ambassador Simon Karama Roy Paul te khan lulul le waisen takin ma an la a Karama hian inka hai pum hlum aw ma chu thildang engma soi ho adu lo thu sain indor na hi an lo ti top lai lok pha hiala hei hian US Secretary of State Marco Rubio ru an ne hle a atopa chuan Lebanon thil phu thi pom ani tange nge ni lai ni leng le ni nga ni jing ma tak thleng khan inka hai hi ange zual theinan Lebanon chuan ram chung le pon lama thop tu te aberenga an ram thian tha thanem takin Lebanon lam hlok na turin thlem na le norna an lo siam sak bokani pilot zone mun rang sarkar sipai te chau on na tur le o rang te omlo na mun siam chung changa Lebanon chuan isle west baka
yamar le kalaat al sakif te arota achan chu heng mun te hi nabatie bial nena in nai tak ani wangani Israel sipaiten Lebanon mi puitele an khuate an be chung chu ramria Israel bial rang te po an himbik lowang tin na im kasem hian thutiam asiama an pol sipaite son chuale chungchang chu thildang ram huaina in rem na lian jok te nena thunzom an tumna po an hol bok Hezbollah sipaite mun le in ka hayamo Israel sipaite in nu do na te chu thunzom arem ti lo hrim ti asoyani Hezbollah thu chua tar lan danin naim chuan kan lalpa thu kan som na awangin kan ram le kan mi puite tan kan be ani tu man chia lo a min man lo nan le kan tha lo la tur te po an pian na ram nge ya an nam pui midang te nen zalen taka an nun an man ve theina na ni ti in asoi bokani Hezbollah ruai tu kasema chuan in ka hai man thar tur chung changa an thu puan chu asoi sel na sa le a Lebanon mi pui tlema a hloma ti boral na tura kong siam sak na turwa man na road map ti in asoi hiala kasem chuan an pol thil phut ber chu tar lang non lein Hezbollah hian in ka hai pung hlom a om na tur le Lebanon simlama tanga Israel sipai anin tu do wat na tur chau an ngai poimo thu asoi bokani Hezbollah ruai tu naim kasema chuan he in rem na tura ruwa man na hi an nol le thuta marlam Israel chu an labitum rang don ti apuang zui le a he in rem na hi sarkar pani Israel le Lebanon in rem na ania ma se amuna cheng te ber Hezbollah an tel velo miawa wangin apom lovani Hezbollah fighter zong border atanga Litani River thanglam Southern Lebanon atanga chuak vek turin sarkar pani te anin rema kasem chuan hei hi Lebanon mi puite tlom na le in pek na surrender ani atia min ti boral tura in rem na kong ani ti in he in rem na adu lo zia le anol na hi chiang takin aron soyani ati mek lai hian Iran sarkar kalphung zirtu analyst pakhat chuan US in Iran beinan Iran then omram chung mun pa te amang thin hi apoi hle ani chan omlovin Kuwait le Bahrain hi abei thut lo ati Tehran University Professor Fuad Izadi chuan Al Jazeera nena hein do na hi poi hle a United States hian Iran laka bei pui thak nan Iran then omram te ram chung amanga heng ram te hian an ram chung diklo taka man ani na hi andang theilovani ti ena soi in do tir lamat halak le video mu thei te khan Iran beinan Kuwait chu man ani nge ti atar lang chiang hle ti asoya Chenkom video pakhat thaler munatanga missile surface to surface missile kap chuak lai le Iran sarkar thilte anwa beilaya oma kha thaler kha Arizona tlang emo Nevada tlang emo anilo Kuwait thaler nge yani ati izadi chuan hetiang in beiton na hi atop theinan in rem na kan nei thuai kan be se ani ti in asoi bokani hetiang hi tuna US Iran le Israel te inkara buaina kal chome kina anu nok kong ranga an thutop kalmek te ania in rem na hi a omang nge omlowang ti soi thei alani lova Hezbollah le Israel hi anin beina atop phot lo chuan Iran lam hian in rem na siam hi an du miau si lova ma se tuna in rem na tura thuthung an han siam te la Hezbollah lam hian an pom le ta bok si lova thil hi akir khan chole tual don ni te po in alanga en po ni se hunin aron thil tura ngai photang